Assam Hills Industry Development Corporation Limited lapen manja army kem along boha kedo army atum pen proxy ke prakithom angdeng India Independent Day mesen pen katalondun. Hamren rongbong ronghang patuak lamalang proxy ke prakithom angdeng India Independent Day katalon cases Hamren Zonal Committee atum aning kang samse. Hanjang langsung patuak lamalong 68 Senior Inter-District Football Championship Kirut Barua Memorial Trophy kepada Ponji apan tirika mamai keseng. Poloni konstituensi alongta alilalon pendet pikijok aning talondun. Kardom Karbi prime time long penili junaliti mungpi non betang ton pen arju ikha. Assam Hills Industry Development Corporation Limited lapen manja army kemalong kapoha army atum pen proxy ke prakithom angdeng India Independent Day mesen pen katalondun. India det pialong pai ni pai krepo ani keme nang man pen isi pur ki mo lu along kitok tang aningkan wang talaso ani henlo salajong det pialong rengdok rengni kidolong ani paman si India det alama pangjarin tilo. Lason tak si manja along kedo Assam Hills Industry Development Corporation Limited along Managing Director Dhan Singh Lekte ardeng pen India det alama pangjarun si India Independent Day katalona jamek mesen pen pachunpon. Aningkan wang asonthot si piningkan lethot ta hamren rongbong ronghang patuak lamalong alila championship troxike prakithom angdeng Independent Day talon ponlo laso along kachupa teng si cases hamren zonal committee hin penta Karbi khai kan barim paklang dunlo bonta West Karbi Anglong District Administration ahin pen aningkan wang ason kalidet si plak wong kapa do puthak pherang kya tumang no chipaklang Karbi kikan ki paklang dunji apan munit kapangrum kikan ke Charlie kicho kijun pendang lok kidam kibang apan pinangan adihin nang kok titi lason chini si aningkan wang ta kesi satumapan kachupa teng dorchit adihin ta kidun ber bonta piningan nengkana bangki kirla phitsik kumar ni inuet jongjung kechipaklang dun abang pubang pi apanji sikasuri kep antapi he none tum thegong lo piningan sone tum mata thegong la gada Karbi Cultural Society ke siasai hanta itum ongdong tum chipate de lo same kido sela sa itum pan price asong lo dangna thekholong bangke suri sinani tum phanang epi ai ha tum bangke suri cap suri krepo suri troxy suri pho pido ta karchara hu bangke isa group tum pan bang cap bang krepo le bang koi bang korasi ni kandet pate na tum bangke suri si pute ko somlo tum pan Voy pit sitami arleng ongdung pen kikan ki paklang duna tumapan ki suri isiwet ki pichot ki plak wong ki pado binong lopusi cases hamren zonal committee me bumohon terang na pen chun bang sarmen ingtiatum ningje lasimonon fikir lapuson plak wong kapa vedet jiapan district administration apan pachini kalite apong kapre ke nang chupha pusitami kachitong dun jiapan akisung doko puputa pachini thu Lili amata ning samsadalo athe lake abong panamar thu lapen abi bana hiru pobang simale ledelo hala hirjir katawatum lapen jongjong kachupati tum alang tum single item tum phankalang tum suri cap suri troxy anong ACP tebon chata ake ongdung keluni kan tum phankalang tum suri isi anong ACP ponchot labangke abong panamar thu lapen abi bana hiru simale ledelo dasi nili sunurilo pherang ke thangno kewang ji anu bangke pamelai ponangi Heklong lo pini penap yang thodor pancang lok gari ador pancang lok inu dong menit pan nang likahang namji isya auto punon isya bus punon bicycle punon kili tum kewan dia pan alang tum pan yang thu ilin ta tum pan mene chalai li mate make up de mate rodam de pusin tum pulo silana chupiduk pen bangke rodam de delo ning kiduk dam isi ke theglong son hilo je itu la bangso along same kedam tang ningkan ke thoma phrang pen pini kacheprek isiduk alam thela son hello kedam tang ningkan ke thoma phrang bangke itum la bangso Karbi apan manpeng kipi mesen athelam the bangke itum apan la bangso Karbi khai kaching hon penang bong an su se jutang pachithang pachit pangtang nang pupen pachithang nang pupen same kaching hon penang bong same itu la bangso long same manpeng chihang pen Ako piniyang bong sami thegam thulong bangke labang so chehang pana bong sami itum ki thegam long lason helo dak asap so ka chepre ka bangke itum mapan manpeng kipi bangke kedam tang ningkan ke thoma prang bangke itum mapan
administrative มาได้ DC ห้อยเป็นสินังหางโลปีนี้บางอาจจะเทคลองบางเกอิตุมหิลาคอมมิตี้เป็นสินังหางทุรองอีซีบางเกละเฮโลลาเป็นกิปีกับเป็ดจิรลองบางสมัยเกดำตั้งในการเกทอมาพรังบางเกละบางโซจุตังกับปัจจิงฮอนาบางกุสมัยอิตุมาพันละบางโซน้องเอกิปีลองกุสมัยอิตุมาพันตังกาปุยซาลองกุสมัยเกดำตั้งกิปีบางเกตุมละบางโซกรุ๊ปพันสมัยเกดำตั้งไอสุริพอเป็นนักเกกอมเกตุมานังปีปีบอยซิสตามีปีนี้บางเทคทุลองบางเกitu labang so muhila komiti atom pentuman biar tanang palelo wai phir same labang so lompe tum jutang kacing hon penang bong pimpini tum same labang so pram pachunon lo lapen itu labang so indeng toksikera ke thom labang so pram same misen pen itum labang so jutang itum same pachunun pen same pini abang ke pachunum lim same api thu bangke itum hanong inang pidun thu bangke suri sianong inai pidun lasi labang so kaciprek hedung labang so bang semi lasi koson si kalabang so kaciprek long kokma kubang sinili tumbang ki ningduk Pirang ti kondok ro hamren pen nang kilobirta Surihini Rock Racer Cup Inkoy Aninkana Baha 68 Senior Inter-District Football Championship Khirut Barwa Memorial Trophy Nonang Kileji Pai Nipai Inkoy Pen Nipai Inkoy Raner Cup Anian Nisir Cup Aparman Hanjang Lang Supathuak Lamalong Football Kachipati Kipadu Ponje Birta Non Hajong Pirang Kipen Birta Nang Pale Assam Football Association Guwahati Lapen Karbi Anglong Sport Association Dipu Pen Kipatir Pipon Along Hanjang Langso Sport Association Atum Pen Chirap Chito Tunsi Pai Nipai Krip Ho Ani Sai Angdeng Kipachun Pameji Apan Tirikam Amai Seng Pontanglo Hanjang Langso Sport Association Pathuak Lam Open Stage Along Kasa Dun Mai Pula Pen HSA Amai Pujiwan Chandra Pathak Pen Kachari Pon Amai Along Mai Kipa Alam Theklardak Pen Yem Barim Ram Singh Tokpi Pen Si Jai Pon Labang so mai long yem barim Rajendra Rongpi lang mili moja dar mukut terang rat sai klem pangkang Karbi Bukajan Police Station a OC Penceng long pinangan kitheke tinga tum tirika mamai kiseng long chitong dun tirika mamai kiseng long pinangan alam chethan chimum padosi chidon sar pen kasa dun mai pu Jiwan Chandra Pathak aphan tirika mai pu lapen Jona Singh Phangcho aphan chun bang arpu pek ponlo lason chikenang so the sub committee arpu ta pek pon thu भारत अदत के जॉक आर्नी मते इंडिपेंडेंट डे फुलोनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो ताराबासा स्पोर्ट एसोसिएशन अतुम पेन पतिर पिपोंसी डेट पी के जॉक आर्नी अलिलालोन पेन तालोन दुन आदा पोरफाई ट्रॉक्सी अपोर पेन फुलोनी एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी अजोर सांग पी साबिना तेरोन पी पेन डेट पी अलामा कांग थुर पेंसी भारत अदत के जॉक वन आर्नी अलिलालोन पेन कतालोन असाई देंगपोन Labang solong alhiaman pen langsung mepi blog video kanaglata teron pi sang pi simarong hang pi lapen Tarabasa Sport Association na may budhoni rong hang atum chetong dun ata papor pen ason kijoy kapatuta padupon magic chair pogori par lapen karju pen kethak sarpi markikan Charlie Osomatum Arjan Kihi lapen sarpi mar pen okor jangatum ang bong football kachipati lapen pinzotum poloni cases pen poloni youth assembly atum ang bong kepatu padupon Football ke patho long sarpi maratum goal 3-2 pen okor jangate rangatum apan perem la pen puloni kesi satum 1-0 pen puloni youth assembly atum apan perem si ke hai anong ich palong lo ke pathu ke hai anong ela pen tangka la ke puloni MSC achor sang pi sabina teron piari deng pen si pajudun lo Kuligaon Sport Association atum pen sipatir piponsi Kuligaon Sport Association Pathuak Lamalong pai nipai krip ho ani ada porpai kri sia porpen Independent Cup Football Championship ke Pathua birta non hachong kat news along birta nang pale Kuligaon Sport Association ke Pathuak Lamalong Independent Cup Football Championship ke Pathua long teran trok atum chipate dun teran trok ang bong pen ang dung kiti ke Pathu ang den along ke Pathu atum laki Soticho Model Village FC pen United Srihajan FC atum ang bong si Pathulo Soticho Model Village FC atum United Srihajan ateran atum apan 1-0 goals pen peremsik ke hai anong ichipalong ponlo labangso ke Pathu along alhiaman pen kasa rap kongchun bang Babu ingti Kuligaon Sport Association achun bang biren ingti lapen mongotiron pen chenglok pinangan atum chetong dun si Independent Cup Football Championship ke Pathu along adipidun non malam so por phan birta moington pa eksena
Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo piputhat birta along wangthulo Lumbajong constituency ke parlo disama number 2 Sarmen Hansia rong Inglong Kiri English School along ta pai pai ni phai krep ho ani Bharat Swadhin kilong ani talondun Det pi angkang toksike prakethom angdeng India Independent Day katalonason tak thaksi disama number 2 Inglong Kiri School along ta alilalon pentalondun Det pi alama SMC amai putara singing tipensi kapangjar along SMC chunbang sar imbe chirapdun Labangso jai megalong school principal Roland Rongphar BD sir ke som be penchenglok pinangana tumta chitongdun Hindu Jagran Manch Assam Ben Patir Piponsi Surihini Rakri Sirkep Aningkana Baha Kidamtang Pai Pai Ni Phai Krep Liani Guwahati Dispul PWD Auditorium along Bharat Diwas Katalonani Dipu Amlapati Amekar Bisnuram Nunisa Phankar Chobirta Nonhejong Birta Nangle Hindu Jagran Manch Assam Pen Bharat Diwas Katalonani Assam Se Poktaro Association Akongchun Bangla Pen Dipu Amlapati Amekar Bisnuram Nunisa Phankar Cho Alang Lipan Hindu Jagran Manch Assam Ame Briner Kumar Laskar Dunmai Puchandan Saikia Lapen Kongchun Bang Ranjit Kalita Tumpensi Archu Ponlo Labang So Maya Long Lamjai Sarpo Mate Alhi Sarpo Manpen RSS Assam Buddhik Pramukh Sankar Das Kalita Manpeng Alhia Manpen Renowned scientist and researcher Dr. Pikul Das Angparta Assamese Alamarjan along Anong Kachethangatum Chitona Das Jatin Bora Lapen Tok Bang Bipur Diuri Penchenglok Pinangan Kithekitingatum Chitongdun
Karbi prime time ang kilapon skang ton peglo dumi takmi kurwang tu.